Poštovani gledalci televizije Zenica, lijep pozdrav iz našeg studija. Naredne minute našeg programa posvetit ćemo predstavljanju Grave osiguranja i njihove nove kampanje pod nazivom I Jare i pare. Gost u našem studiju je predsjednik Uprave Grave osiguranja, gospodin Fikret Hodžić. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Pozdrav i vama također. Hvala na prilici da u Zenici govori malo i o Grave osiguranju i o našim proizvodima, odnosno našoj kampanji I Jare i pare. Evo, na samom početku, znači ja bih vas zamolila da nam kažete nešto više o Grave osiguranju. Mnogima je već poznato da smo mi prvo međunarodno osiguravajuće društvo, austrijsko, pripadnici koncerna Grave osiguranja koji posluje u 13 zemalja jugoistočne Evrope. Prvo međunarodno osiguravajuće društvo koje je registrovano u Bosni i Hercegovini, dakle od 1998. I svo vrijeme na početku smo radili samo životno osiguranje i prodaju životnog osiguranja preko agencijske prodaje, a od 2005. imamo i vlastitu takozvanu prodajnu mrežu i u međuvremenu smo akvizirali dva lokalna osiguravajuća društva, jedno je VGT 2017. i drugo je Atos 2018. Tako da smo u međuvremenu se razvili u jednu veoma snažnu, respektabilnu kompaniju, međunarodnu kompaniju sa preko 350 zaposlenika u Bosni i Hercegovini. I isto tako sa preko nekih 80.000 klijenata ili u životnom osiguranju oko 40.000 osiguranika ili klijenata. Koliko tačno vrsta osiguranja nudite? Znači nije samo striktno životno osiguranje. Pa po principima ili po pravilima, da tako kažem, struke osiguravajuće, postoje 3, odnosno 4 grupe. Grupa osiguranja za život, dakle životna osiguranja i tu ima više proizvoda. To za naše gledalce nije toliko bitno. Najbitniji proizvod ćemo predstaviti danas, to je Grave Elite 20+. A onda imamo isto tako u grupi osiguranja lica, osiguranje od nezgode, kolektivno ili pojedinačno osiguranje. Zatim imamo neživotno osiguranje, odnosno osiguranje imovine. U imovinu spada naravno i imovina fizičkih lica, dakle kuće, stanovi, ali isto tako i imovina pravnih lica, odnosno biznis, male radnje, srednja, velika preduzeća i tako dalje. I ono što spada također u neživotna osiguranja i što je u Bosni i Hercegovini, odnosno na Balkanu generalno najzastupljenije, što nije baš dobro, jeste obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti ili auto osiguranje koje je u stvari obavezno prilikom registracije motornih vozila. U toj grupi automobilske, osiguranje automobila isto ima i dobrovoljno osiguranje, kasko osiguranje. Obzirom da je vozilo kod nas prestiž, najomiljeniji proizvod ili najomiljenija stvar kod većine stanovnika, tako ljudi i osiguravaju najviše automobile, manje sebe, manje život, manje nezgodu i tako dalje. Prema vašim podacima, još samo kratko pa ćemo se vratiti na glavnu temu, broj korisnika na području Bosne i Hercegovine koje Grave osiguranje uzimaju. Aha. Kao što rekao na početku, oko 40.000 klijenata imamo u životnom osiguranju. Sad, ako pogledamo šta je svrha životnog osiguranja, to vam je kao penziono osiguranje za mirovinu. Dakle, 40.000 porodica otprilike ima nekakvu dodatnu sigurnost kroz životno osiguranje. A što se tiče auto odgovornosti, ovim akvizicijama ranije spomenutim, praktično mi smo dostigli nivo od oko 70.000 osiguranika u obaveznom osiguranju auto odgovornosti. Dakle, 70.000 automobila samo u Federaciji Bosne i Hercegovine je kod nas osigurano ili su klijenti. Isto tako, nekih 12.500 imamo osiguranja imovine, dakle 12.500 kućanstava, domaćinstava, bilo stanova, bilo kuća je osigurano kod nas. Vaša nova kampanja I Jare i pare na bilbordima širom Bosne i Hercegovine, evo i u Zenici imamo nekoliko, sam naziv je onako poprilično privlačan.
Kako je došlo do ideje za ovu nesvakidašnju kampanju? Ideja se praktično rodila kroz razgovor sa našim klijentima, obzirom da su klijenti životnog osiguranja i generalno osiguranje, životno osiguranje je posao povjerenja, posao dugoročnosti i mi kao kompanija i zaposlenici Grave osiguranja sa našim klijentima koji imaju životno osiguranje držimo interaktivnu i stalnu komunikaciju tokom perioda osiguranja. A minimalni period osiguranja je 10 godina, maksimalni 45, ali u prosjeku ovih 40.000 klijenata u prosjeku je 20 godina. Dakle, svih tih godina mi držimo s njima komunikaciju, najčešće dođe i od njih ta informacija da bismo ovaj proizvod koji je vrhunski trebali objasniti na jednostavan način. I odatle je ova atraktivna, da tako kažem, kampanja dobila svoj interesantan naziv i Jare i pare. Evo, zaista je znači moguće dobiti i Jare i pare u Grave osiguranju. Da, sigurno. Osnovno je pitanje kako Jare i pare ili šta je Jare, šta su pare. Primjera radi, svi imamo potrebu da štedimo za neku našu budućnost. Mi štediti možemo pare u kući, čarapi, jastuku, slamarici, banci i tako dalje. Ispod madraca. Ispod madraca. Možemo nositi u drugome džepu onaj dio koji želimo za budućnost. Međutim, nemamo tu drugu komponentu, a to je sigurnost. I to je simbolično nazvano Jare. Dakle, imamo štednju i imamo sigurnost, odnosno osiguranje života, osiguranje zdravlja i tako dalje. Kako je javnost reagovala na kampanju? Pa vrlo intenzivno, tako i ovi moji odgovori, obzirom da imamo stalnu, da tako kažem, interaktivnu komunikaciju i sa potencijalnim klijentima, i sa stalnim klijentima, tako isto i iz javnosti dobijamo interesantne poruke. Veoma je dopadljiva, svima je interesantna, nešto neobično, pogotovo u ovim vremenima kad je dodatno oko nas neka vrsta nesigurnosti. Ljudima se ovo dopalo i dobijamo brojna pitanja, dobijamo također brojne upite. Dakle, možemo slobodno reći da je javnost reagirala odlično, izvrsno. Što je dobro. Što je jako pozitivno. Da. Po čemu se Elite 20 Plus izdvaja na tržištu? Zašto je to najprodavaniji proizvod Grave osiguranja? Izdvaja se i ne samo u Grave osiguranju ili na tržištu. I mi imamo i druge proizvode životnog osiguranja. Izdvaja se po tome što je najsveobuhvatnije. Dakle, sa jedne strane imamo štednju. Primjera radi za mirovinu. Tko od nas ne želi imati malo veću penziju od one koju imamo iz radnog odnosa? Svako. Dakle, na taj način ostvarujemo štednju. Tko od nas ne želi imati dodatnu sigurnost ako nam se nešto desi? A to pokrivaju ovih 20 teških bolesti. Od toga je 5 do 7 najtežih. Evo, u dolasku ovamo stalno imamo informacije ili komunikaciju da su nekako zbog vremenskih neprilika pojačani aritmije, srčani problemi i tako dalje. Dakle, onaj koji ima ovaj proizvod ima dodatnu sigurnost za teške bolesti, srčani udar, moždani udar, karcinom i tako dalje, da ne pričamo o tome. A zašto je još najsveobuhvatniji? Zato što jednim osiguranjem, recimo roditelja, pokrivamo i djecu, odnosno dajemo četvrtinu osigurane sume za osigurano dijete ili djecu onog roditelja koji je osiguran. Primjera radi, prosječna osigurana suma je 20.000 eura, mi dajemo također osiguranje za djecu te osigurane osobe u iznosu 5.000 eura, bez dodatne doplate premije, što je inače uobičajena praksa, za svaki novi rizik se doplaćuje premija. To su osnovni razlozi zašto je najsveobuhvatniji proizvod. Na web stranici jareipare.ba koja je pokrenuta u okviru kampanje imamo priliku čuti i svjedočanstva vaših korisnika. Kakve su te prave priče, kako ste ih vi nazvali? Da, to je isto vrlo interesantno i za razliku od ranijih nekakvih prilika ili razgovora sa klijentima, vrlo je interesantno da su ljudi zainteresirani da ispričaju svoju priču. Zato što su i oni kao klijenti trebali tu priču ispričati nekome
obično krene od svojih najbližih, djeci, braći, sestrama i tako dalje. I onda često bi oni nailazili na pitanja na koja nemaju odgovore. A sa druge strane, očekivanja od ovih koji su pitali su bila a kako to izgleda, to je komplikovano, da li ja to mogu, imam li dovoljno novaca, što će to meni i tako dalje. Tako da su i sami stvarni klijenti, naročito oni koji su imali doživljenje, B, koji su u čijim porodicama su se desile nekakve teške bolesti i doživjeli isplatu, su jako zadovoljni i željeli sami podijeliti ove priče. Mi smo ponosni na naše osiguranike i ponosni smo na to da će ljudi, stvarni klijenti, ispričati stvarne pozitivne priče. Hvala vam na ovako sveobuhvatnom i lijepom prije svega objašnjenju i ja se iskreno nadam da smo zainteresovali sve gledaoce televizije Zenica i vaše potencijalne korisnike koji vam se sigurno mogu obratiti i učestvovati u kampanji I Are I Pare. Hvala vam za pažnju. Hvala vam.